The US president has issued new remarks that raise questions about his relationship with Russia's president. Donald Trump warned Russian dictator Vladimir Putin today, make peace or I'll smash your economy. Russia's President Vladimir Putin and China's President Xi Jinping held a phone call after Donald Trump's inauguration. Europe khomwal pui chua lama Russia chero wa tual zel ngai theilo na boruak chuan rin phak bak akang kai zela. Europe khomwal pui om ve nge Baltic tui pui kama ram om Baltics baka Finland le Iceland ramte chiartelin Norway Sweden le Denmark ramte omna Europe mar lamdep Scandinavia ramte po in Russia kalti khamzonga phek chwa zai anrel oi ani kha khotlang ram tang rualin an beiron tak ring lovin President Vladimir Putin achana tual thunga Russia in Ukraine arun awanga boina le harsat na te chuan Baltics le Europe chwa lam ram te changni lovin marto po om vurbo ram Arctic baka Mediterranean tui pui kam tua ka omram Europe chimlam ramte North Africa khomwal pui le Middle East te thlangin abum rova tunma point Donald Trump nena kanin kung kai na hi anghet ve tok ani tia Putin angai that viau lain thian anga achal ngam Trump an US President lal thu thleng a han lua le ta ka hian Putin chuan chona thar khir zet ama chon le don ta ni in alang Russia ramin Ukraine arun awanga indona thel mitura Biden am halak na tong khop lovin Trump chuan thunei na fangwan tu chuningat ila rang takin kati top dai to ang ti in alo soi to kha ania hetia United States President thar an ni le ta ka chuan Donald Trump khuan athu soi bo zuin indona ati top theingut angemo chu ti hi khovelin athil ta thuap maya tuntuma hian Trump an Russia le Ukraine indona ati to pangem ti chungchang kan bel chiang le don ani kan soi zui zel ma in media sang in an man war em khotlang ram ti chungchang hi i han soi fia masaleri lok te ang West tia media report kan siat fautin hi mizo te hi chuan khotlang ti nemo khotlang ram te ti nemo kan soi mai thina tlak lam de po om ram sang politics economics le khosak phunga in nai tak ho soina ania heng ram sang te zinga hian United States khu ram chak ber le hausa ber thil ti thei ber anina a khothlang ram te tia kan soi hian USA chau atin zone big run lawani ti kan riat tela tha khothlang ram kan ti hian dan naranin Europe tlak lam ram te North America khomwal pui te baka New Zealand ramtelin tuifinria ta khomwal pui om khiarkar anga soi ngai lo Australia ramte USA Canada UK France Germany baka European Union ramte mertel veka manthin ani sarkar kalphung inang tlang deute intel khomna NATO tangrual ramte nena in lungrual zet ani tuan le mang atang to khan Europe le America khomwal pui ramte khu khotlang ram tia soile riat thin an ni a khochakram kan ti poin Asia khomwal puite Russia le Middle East ramte khu atin zone tlat chu wangin khothlang ram emo khothlang ho tia kan soi hian US khu an khai pa bernima se NATO inzom khom polte nen veka soina vur boram le mingo ho tamna ram soina ani ti kan riat atha zolai di chanela hian interview hluzet le reaction manhla tak baka tunlai thilom zia kan riat chian theina tura belchian na belfak om pui kan ti chhuathina wangin khonga in lo subscribe vela midang te poinan lo mu ve zung theinan khonga in min lo like sakla min lo share dar sak ve thin don nia tin comment section a hian mani ngai dan in thlashung hau lovin zalen takin I phau chuak ve thin don nia Donald Trump ka thutin chuak te chuan thil ti theina anei tlat big zel ti thei hial turin tuntuma po hian Trump thu soi chuan khovel ngai venron a hlo le ta hle maya nikhat le zan khat alal man chawa darkar somni pali aral ma hau po in Putin achu mupui nga ta sain atok zau zai to Ukraine atang khan chuak rangro
atile takhur khur mai social media a official account atanga he thui hi phu chuak ani boka khovel adeng chuak rangte asin Trump chuan Putin chu Ukraine in dona ti topa aom theina na ma ilak ngal lo chuan aso khok tur chu anarem rem ngotang ti in awole ta chak mai Trump awau khan na hian Ukraine run top san turin Putina amin theingut angemo chuti taka awau ni ta chu Putin po kwan achiar kop cho dan athak dang lam mai lawang mo ti hi khovel ngai chan mek chu ani thu chua siamin US President Donald Trump chuan Vladimir Putinan Ukraine in dona ti topa aom theina na inrem siamna asiam pui lo ngat chuan Russia chu nasazo ka shek ani tur thule Russian bungrua engpo chia sang uchuak an choi lo chuan US leilunga leile zor arem ti lo bur don ani ti atar lang Instagram ang chi Truth Social a Donald Trump chuan he in dona ten omzet ti top tur hian cha chuak hal ro thil apun lun jok mai don sia inrem siamna kan nei lova kan ti top thuai lo chuan United States a Russia de chua lu zong chia sang lor lak le shek na nasajok ne na remche ulo chu du thlan tur dang ka nei don hlek lawania ti in aziaka a ol samjong le a har sajong po in ati thei ve na a ol samjong hi a thajok zel nga ye ati mi abok Trama social media post siam tharum el ol khan thil pani ti chian deuh mai ani pakhat na chu Ukraine boina chungchanga US a khwan Donald Trump ngai dan hian throp a hlo hle ti le a pani na chu Russia laka khothlangram te do theina atlem to takzet ti hi ani chu mai chu alani lo khatia US President atana Trump lak lu a han mi le ta ka khan Putin chuan a aina pha pui China President Xi Jinping chu biak hlan na in a bengal kha ani a Russia le China ram te hi kongtin renga in phatsan lo an ni zia khovel hria ta puan zar na tluk ani na a chumi epchia chuan Trump hian ngai dan anei mau mai pekani then khat chuan Trump hi remna palai angalan moituma an nga ya then khat ero chuan kumsang ni le somni pani atang dai to a in tran he in do na hi akham om to tak zeta politics din hun sang taka ding ani na hi in do na me mi na man atumani anti ve thung chu wang chuan engwangin nge Donald Trump tun ma zonga Putin a thian thatak anga khothlang media hovin antar lan cham chi thin kha Putin anena in kung kaina ril jok anei thuai rin ani tia anzia kurdup laya tuna taka achet ro rum tak viau mai le ti hi zona poimo tak ani tir le tatlat mai awauna hian Putina Moscow ruah manna te athlak dang lam tir theyangem nge nia politics hu hang nga tak ani na ti lan nan mai amang zo Russia ti chiat hi kadu lova katum heklo ma se atul na in aur thlungang ani chuan Ukraine in dona ti top turin Russia hi kanor lui nge yang ti in Russia chu khamsang taka ram hui fei lo zeta waitang mai ang leka achua economy hi itan po thisen cho ang ani a iti top lo chuan keima nge hian ka ti top sakang che ati mau mai ni in CNBC le Politico te chuan antar lang he athu chuak hi thu thar the dar tu ten an lo tar lan photo te nen po khan ain hurem thuama Russia iti cheme kani Putin Russia hian chiat lam apan mek zela indona ikal puya wangin inram hi anung tol zongin inuk betlatani ti in apu mia tunma zonga Putin anena in thian thatak nia riat thin kha engtia chuti te thuta rek na nen Trama hian vauta chur mai chunge ni ta ang ti hi ngai tua tham takani keipo hi pato khir tak kani ve bokasin Russia laka hian katlom hlek lovange ti mel puwa lan adu wang te po anima na Biden a sarkar kha aduap zel zul lutuka anep tak zetani ti ngai dan nei tu tele ama Trama nge in thunei na fongwan tu chu ningat ila rang takin kati top dai to ang tia alo soi to kha ti puitlingin ama thlob lo tu te tan po remna le ral muan na aom theina na thokrim le pa taka che ani zia ti lan atum na te po ani ta ve ang Putin lama ve thung chuan Ukraine in do na chungchanga hian US chuan Kremlin hi
nazoka nor atum ani mai om mange tidulek fang angin chanchin tharlama report ani a heng report te be chana soi chuan biak hlatna manga Putin ale Xi Jinping te anin biak khan Putin chuan US in shek na thar manga sheka min vau hi Russia tan thil thar ani lo khatia rumzet maya thu achak chuak du kha nataka nor ani wang ani ti tilang tu ani ati du lek thung Donald Trump alak lu ani lai khan Russia President Vladimir Putin le China President Xi Jinping te chu biak hlatna mangin anin benge ya Trump a point office kalwa le thei ani ngat chuan Russia hian a hlau zek zek na tur khopin ruwa manna ka sia mang ti in sum kar lovin zep treat lovin alo soi mia to ani kha Xi Jinping le Putin te in thian that na po hi ngai tua tham tak atling ome khatia Putin nena anin biak lai khan Xi Jinping chuan Russia nena China in kung ka ina chu anghet zual sau tia soini omin tarlan kha ania ma se US room China mai maya ngai tlat tu po an bo bil lo Russia ngeng riala phei khai vor hi Beijing chuan athlang zel ri lo thailo sum le pa ya hlok na tel tu ni adu chung chuan ti hi mitam tak ngai dan po ani reng ani heti lai hian Xi Jinping le Putin te in kung kai na hi achuti te lua lova China le Russia te in kara hian thlasik pui athawot var hle ni in asiat Russia le China in lai chin na hi anging ve ngai ei lo ti ngot thei ani tlat lo hei ero kan hriat atha Kremlin khu chuan chutin min sa thlangot thiang lawang China khi kan lam tang ani ti hrarau ati nge yarin om anila taka Trump khuan Kremlin economy angin lui awangotin Russia hi palpona adin tir thei ngot don em ni ti hi chut tham tak ani reng ani international politics a in room China mai ani lek fangem ti te thlengin kan bel chiang lo long chumole Russia tuyal thei hral chuate ba ka akut chuak bungra leile zor chungchanga chia tamjok le sang uchuak choilo theilawa siam ani chuan Russia ram khuan na men lovin atwar nge inarin oma khovel ram dang te nena insum dong ton hlei theilo khop po in ator pha hiala rin na po alian hle heti lai hian US le Europe khomwal pui khwan chuti zat kha le chen alo hrek to na a Russia thenga thonga athok lo ani lovem ni Trump khuan engte wal nge mo ati thei to chuanang le ti in then khat chuan kan ngai mai thei amo lova aom lo san hek lo US dollar mangve thei to lo tur khopa a hrek ani ero chuan Russia rama beng zong an tla changhal vek anga sarkar sum le an mi hausa te sum po in lutna anei nep to khopang leile hral konga ramdang te nena anin sum don ton na in atwar anga thingzik bul lera zong dan ang chau ani ve theina lai a om tlat chu tak chu tramatan ti thatu le a hlo cham don ai chuan ai ko top tana atran na tur ni in angai lo theilo Kremlin thuruk hre phachina ngai te ero chuan Trump hian Ukraine in dona ti top turin min nor chiam na a Russia hi US thenga ok tang tura an ngai jok tlat hi amak na lai ber chu ani jok an ti tlat thung Russia hian a economy tuai tharna tur abuai puina arei to a atui al theite po Asia khomwal puya arhal chuak chur renga US dollar mang kherlo po a insum don ton na tura la abuai heklo chuti chung chuan Ukraine arun achina khan Russia economy hian na satekin achiat pui to ti hi thil chiang tak ero ani chiang alom Russia tangka rabal hlutna asuna sa hle renga ramdang atanga sum peipung tura ron lut investor tela anin thiar chuak na sato in lubel dula anom mang to lova technology changkang le mason zz la alu hlei thei to mi alo boxi nen Russia hi pe chua thei ni don lo ma se trama hrek na thar hian Russia nupui a chat thei lawang ti lui tlat reng ero thilin me farhan ani lo mai thei Trama khwan Putin khu Ukraine in dona ti topa in hnuk dok turin min theita ang se Kremlin khwan engtiangin nge zang na dom na adonang ti te po ngai tua tham takatling in rem na twantling om thei don ta ang se Russia khwan Ukraine ram achu sak te khu alwa zui zelangem
lua zui zel lo ta ang se Ukraine hi NATO member ram ani lo hlen ve mai lawang mo Ukraine in dona ti topa aom don tak tak chuan heng chungchang te hi wal out tak emo aruka in bekborin emo Trump le Putin te khwan an soidun nge angai mel remna tluan tling aom theinan Ukraine po in aram enge mozat achan ve nge yanga yang ti in Trump chuan alo soizau to ani kha chu la thakhiawin Donald Trump an lal thu thleng a han lua le chia khan Kiev chuan kanram hi inchi khat po sa thlak ani lawang alo ti ram ve mak to ani Trump hi chuti chena thui akal theilek lawange ti pol anom ve boka chuti ema nasa a in shek tur le Russia de chua zonga chia sang u chuak lak ani theinan chuan Trump hian executive order mangringot chuan adu thu sam a thlen diktir thein arin omlo US Congress rem tinale pompuina anei thei arin omlo tiangai tlat tu po an ku tul tho mai ni chuti tak maya laki alak san don chuan Donald Trump khwan dulibo zong te khin thu ang khan kiltin kiltang a hol kim hle angai mela chutiang taka achet vut phot chuan chutiang ral khel dar khonrik chu ria in Russia po aloin ral ring man ngei tura kan ngai theyang Putin chuan Trump thuziak hi ala chang lova Kremlin thupuang tu ero chuan US sarkar thar ke pen tin hi uluk takin kan thli thlai ani tunma po in min shek to thina lom kan hlau pha lem hleilova ati du lek chawani Russia ramatanga ti chwa chanchin bu enge mozat te ero chuan US sarkar thar khu Biden a kai hruai hun lai angot kha ani don lo ti in antar lang chuaya hlok zok ni ngei tuma in ve thlemna in tanna po ani thei tho mai ti in antar lang kumsang ni le som paruk in thlan puilaya Putin le Trump te chu anin ngai na hle tia an soivul chuk ang kha ni to lovin tuntuma hi chuan Trump an Putina a phatsan tamayem ni ti te po ngai tu thlen ngai takani heti zong po hian angai theyang chu Trump khwan Ukraine in dona khu arei to lulai ema ado theinai na dai talawa ni khat thil thuwa kati to nga lang ti in ain so ta hong to ani bera Putin an he in dona hi ati to blo chuan Russia ram chu shek na satak soifia mai thailo khopana sa shek na a kanuk lutang ti in avau ta cher mai ani heti lai hian ama thlang tling tu US mi puite hena remna tluan tling khentir theitu tur fuai tu ro pui chukan nge yalom tia inlantir atum ni te po in angai theya Russia la in kamal tan loveo China ram hi kalam tangani hi ti in vauza mai rual lova inlantir alautum ve tum rang boka aru lang kholkhola soidun anni lo boka Xi Jinping chuan damle tlang khata thile ruam khata atidu mia silo chu chuan Russia le China in kung kai na chu chang ela soibel tlukvel lek ni in alantir lo thei lawani kan buaina po ni hleilo kan ramin ator na tur khopin ka tong vai hlek lawange atiril ru deuh te po anima na chutiang te nuai chu alani ri boka Ukraine po ala paw ngam bik chuang lo Russia nek sor por chu thil thatak le ti om tak po ani alom ma se Russia ta na kanram hle then ero kan ti thailo bur ti tlukin Kiev chuan thoma neya an tong vai po ani chi alo in dona ti to pa remna le muanna a thlen theina na Ukraine ram then khat hle then tura kar an ni lowang ti hi soilok thei alani tlat lo wang ani ber Zelensky chuan engkim thuwa soifel tur ania kan ramri pela ramri kham thar kan pom thei ngai lowang ati mia Putin a thil ti thlop lo tu te po in Russia chu nor tom tok ro se ti in Kremlin ngai dan epzong in ngai dan an lo nei ve tum rang boxi nen Putin hi a ai ko tok tan mai theiani ne to ram tangrual te thazan noya ram ro puile chaktak anga khovelin a hriat ngai lem lo ram te po in Ukraine rama Russia ral tudai turin ral thuam le sipai an thon lut zut renga anin pek na te chu alabei thamlua ani ti in tun nai atang khan ral thuam hlaum jok le in do thlona tenen lam an lu puya Russia in Ukraine ram pilril zoka sulnu anu chia teu reng la in Ukraine siam drone enge mazatin Russia ram chunga mun poimote an phin dar chum loya
democracy rama inchal reng chung si a dictator anga che hre ngai reng lo Putin a pui turin mui mul zo aram te la in Russia rama anral thuam te an thon lut ve rui reng boka nuclear ral thuam nga berangai Kremlin khwan Donald Trump vauna hi engte wala ma angai lo lui tlat reng theyang em ti hi khovelin angai ven renga chutiang bokin mizo youtuber then khatin ramhuai Peter anti maile apol te khan thom nei luai ri lo ma se Donald Trump khwan Congress do dalna ama chon le mayang em ti te po khovel hian an thlir thua pani ka hil lok to che a ka soi anga iti lo chuan kuddo rama ka siam che anga mei al ien thlengin ka hrek zui zelang che ti ni om fashana Donald Trump an Russia avona hian khoilam tluange azo zel don khovel pum soi hing thei thil thleng poi mo bik te khachiang turin zolai di belchian na te hi lo mai ngai su ang che taka kan belchian na te hi amal khaya ifia zo lo ani chuan ain ka puk cho kan content nei to te kan pholang tel zia thina video description in ziana khwan isian na isong he theina tur kan da a khonga in ilo thlir le don nia